यज्ञकस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतपकारकं देव्यास्तुतं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उत्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् अशुभप्रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृत्तिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् न संशय। प्रेतसंस्था चामुण्डा वाराही वैशासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्मास्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणसौभाग्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमा